Рахат Аманова, ошону айтсаң кемпир. Аңгеме. Қалың дубалы терезелердин текчесинен баамга урунган эски үйдүн айнектери бууланып, коймоктой бөлмөнүн ичи кайнайт. Колго оңдуу үчүн малакай, тебетей, калпак, жоолук, кол капты кое салган ыңгайлуу, майда барат буюм тайым коюлган текчелерге канча жылдан бери суу тамчылай берип, тактайынын боёгу өчүп калган. Айнек пардалардын кыймасы жипке өткөрүлүп, эки жагынан мыктарга байланган жерин көк басып катып калган эле. Кемпирге гүлү жакпай бузулган крептешин көйнөгүнөн тигилген кыска, окшош пардалар 3 бөлмөдө көп жылдан бери тагылып турат. Жатарда таш көмүрдүн чогуна каланган көңдүн табынан темирмеш дуулдап, үстүндө капкагы кыңайган чайнектер менен четинде daarатка дайым даяр кумган комкоет, аларга жанаша жалпак аска кара таштан төртөө жатат. Бул үйдүн ээлерине ысык жагат. Хет кача баштаган картайган денени суук тарта берет экен. Жайындасы күнгө кактанып, күн жесе деле болбойт, сөөк саактары какшай берет. Ошон үчүн баласы отун сууну кенен камдап берет. Өздөрү да бир пенсиясына көмүрдү түшүрүп алышат. Бери мештин жанындагы текчеде кыйгачынан тизилген керогазга жаңы бышкан кыпкызыл 3 көмөштүн каңылжарды жарган жыды буркурайт. Эски ала кийиз, шырдак, бостек, жер төшөктөр салынган жупуну үйдүн ичиндеги буюмдар карманган тутунган ээлериндей болуп, эскилиги жетип, көнөрүп калган эле. Жаңы замандын буюмунан бааланганы бири жаткан бөлмөдө, бири кире бериштеги сөөрүнүн дубалында илинген, күнү бою доошу өчпөгөн, кичине көк радиолор менен таспиеттеп ак матага оролгон сүт тарткан машине. Анан кемпир өмүр бою эч кимдин колун тийгизбей урунган кара түстөгү тикме кол машине болчу. Баркы жогу болсо баласы алып кеп берген ак кара түстөгү рекорд деген телевизор. Келгенде биртке иштетилген, шайтандай эме экен деп жакпай калгандан кийин үстү башы эски уску жоолуктар менен жабылган боюнча турат. Үй ээлери жиннен жаман көргөн дагы бир нерсе бар. Ал чачы сары, көзү көк куурчак. Кемпир аны чүпүрөк чапырак менен уруп, сөөрүнүн түбүнө түрү суук шайтан деп ыргытып таштаган. Өрттөгөнгө даабай койгон, себеби небере кыздары бала чагында ойноп жүргөн оюнчук болчу. Кемпир чал эскилиги жеткен көлдөлөңдө маңдай тескей тамандарын таккап отуруп, ашатылган койдун терисин чоюп тартып ыйлеп атышты. Илгертен чогуу жашап, айттырбай билип калгангабы, бири-биринин ишарасын кирпи-кирмем жаң доосуна эле түшүнгөн эмелер тартайган тарамыштуу ири манжылар менен терини чойгулап укалап атышты. Үйдө көбүнчө кемпир сүйлөйт. Канча жылдан бери жадыларына жат, көкүрөгүнө кыт болуп уюп калган, эстерине түшкөндө кайталана берчү сөздөр экөөнү деги эле тажатпайт. Тескерисинче, узак сапардан акыркы аялдамага өргүүгө келгендей маалда илгерки басып өткөн жолуна чогуу барып келген сайын кемпир чалдын көөнү ачылып, көөдөнү толуп чыгат эле. Мындай кобурашуунун кай жеринде чокулашып, урушуп кетерин деле билишет. Бирок кайра бир артка кайтып, чогуу барып, чогуу көрүп келгени жанга беркес жакындыкты туюнткан ирмен болчу. Өмүрү дагы бир чүкө өкчөгүдөй саналуу сааттар менен калса деле, эч кимдин көзүн карабай чогуу күн кечиришкени алар үчүн бакыт. Бул үйдөгүнүн баары өздөрүнүкү. Ар бир буюмдун таржымалын айрыкча кемпири жатка билет. Жыгач табак, кесе, чөмүч, кашыктар менен тепши, күмүш зер буюмдар менен кумган, кандырдай чоң кичине сандыктар кайнатасынан калган, калгандарын колхоздо иштеп жүрүп алгандары, анан өз колдору менен жасагандар эле. Издешпей табышкандай экөөнүн тең колу, усулдуу, анан жаны тынбаган иштемчилемелер. Адаттагыдай эле дагы бир кептин башы ачылды. Курган жан десе, тырмалаңдап баятан бери этектей терине ийне келтире албай атабыз. Каруунун кеткени да, Ошону айтсаң кемпир. Кайран каруу, кайран күч кетиптир. Илгери болгондо гана, хатта. Баягы сен орукка түшчүдө
uşu kolum menen ele bir jayda ılay jasap köle tutup 3 kömüt üydün kışın kuyganym ayt. Yepti kış elebe. Onda sen 30'ga çık elek beymeleň. Kaydak 30? Kempir sağamga terini boşadıp hiregen arık mançalar menen eseptep kirdi. O malda bolgany toktay turçu. Stalin ölgön jyly jayda baştagam. Hiydi. Oşonda Ermendide 9 jyl tuğulgan bolsam, keyin kış kuyganda akiş ondan aşkan bala bile yerbeňdep suw taşıp ılay töwlep beredile. Dadagan kedeynim. 10 ýaşynda ele kış kuyuşkanyny aýt. Akly barda dadagan kedeyin atam. Oşonda bolgany 28-imde üýge kış kuyup, sen kelem degeningde barın daýynday bereýin debedim be? Jakşı kılgan ekem. Kança min kış kuysaň jedet dep bayagy orus dosum aýtdy degen katyň algandan ele jaý içi akşa göz kuyup kurgatyp tizip çykkanda aýt. Hatta oşony aýtsaň kempir. Degele okatga çyraga kelsiň. Seni kış kuyat dep kaydan bildim. Özüm ölböy tirүү barsam, üy salam deytilemde turmada jatyp. Hanan orus ustanın aýtkanyny unutup kalbaýyn dep saka жазбадym be. Degele bir ölüp kalbaýyn degen jok ekende. Jaş ekemiz da. Oşo jaş kezde kurç bolgan ekenbiz. Katyňa alarym menen seni sözsüz erteli geç kelet dep жазgam haldan kış kuyganga kirişmedim be. O kezde biz orusun tokoyunda kışındası karagayı kıyılbay, balta çavulbay ata, tozokunun otun gördük da. Baltanın savuna kol jawuşup kalat ele atan göre. Bergen kol kavmının ana alawızda jyly ulap, ataňyň azgana alatdygy. Çal gözünün üstümenen oluraya kempirin karap koydu. Hal adatınça betinin göz kızarıp, bıkıldap külüp atıptır. Daima kep uşu kol kapka jetkende kempiri külüp, çalı eki uruşup ketmeyi var. Ne külösün, kakşal? O şentiktanan. O orukta jan dalba surup janыңды kırabasaň, ısık kaldırıp suukka kaygı ölüp kalarsın. Adam dep sağa aytıp koysa, kapır. Daima külösün ha? Külbeyanan öleyim be. Haylası külüp atsam emne kılayın. Erkek atmay kol kaptı, kaptamay kılıp kol toyutup alaňarga salıp alsaňar. Elestedip kület da kişi. Kempir gözünden akkan jaşty sürtüp gülgönçe sırady. Hanan kol kaptı sağınan ıçkırıňarga çalıp baylap alçy ileňer da Owa da eski uskudan aýryp yeptep belge tartyp baylap alat elek da. Çal oşondogy jantyn aylasyn tap, eptep üşük galdyrbay kol kaptı kaptamay tutup saktap kalgan kol toygon jan denen elestetip alıp bayatan beri külüp jatkan kempirine koşulup özü de argasız güldü. Kempir sözdü közaynekçen jüöt turalı, tutkundar turalı kepke burdu. Uğa verip jatka bilse dele göňön kepti ukkan kızık. Anan üýde mintip sal degen orus menen oşunda tanışdyň da? Owa. O kurgan Iliyiştin şaharında üy kurgan eken. Ustalardın çoğunu eken ele. Kamaw egen eken da biçaran. Kurgan dese. Janagy salaňdagan beýik üýlerden bir demkesin tur emes kurup goýsa gerek da. Jok, jöt eken. El düşmanı dewele kamap goýuşupdyr. Juda ilimdi kişile biçara. Oşo turmada karga çiýip eseptep, 3 kömüt üy salsaň, balan kış, tükün taktay, saman topon gedet. Temir meşte mintip kursaň jakşı syýt debedi we kurgan dosum. Mintip sal, antip sal, bışık bolat dedi. Çal, jüöt, çalış orus dosun, ıraz bolu estep, üýde meşte bir sere karap koydu. Kurgan dese, o jüötün ilimi ilim eken da. Şaar kurgan kişi şaada. Oşonu aýtsaň kempir. Şaa dep tuur aýtdyň. Şaa emeýän an. Muna o jeri sal-pal katy düşüpdir. Ukala. Menin çykkan kolum bolbay kaldı. Sol kolum soraňday berip çarçady. Anan ol jöötüň ölüp kaldı. O kurgan ölbeýän an. Öldü. Turmadaganan jarmyn jay gelgende wagondorga tygyp şybyrdan Türkmanga aýdabady we Türkmanga çölge kelgende ısıkty götüre albay orustun bari kırap kaldı kurgandar.
Ağır ilimdi oruslar bar ile gözüne aynek tağıngan. Bari ıslav atı öyle, susurav atı öyle ölüp tınıştı. Ha sen ölbey kaldın oşentip. O men nege öyletilem kakşal. Bürküt tumşuk murdu karaganda ansayın kon koyup çıkkan çaldın sarı çekil yüzü cağalından tüktüye düştü. Kögüş sımal gözleri çekireyip kempirdi canı öttü. Emi oşo oncadan sen ölbey kalganın ile ayttım da. Canın bışık eken dep atam da. Kaynatam ramatlık mazar maşayakka sıyınıp molda kocağa tınbay barıp жүрüp önkürlörgö seni alajatıp жүрüp canını temirde işiretip koyuptur dep atam da. Oşonu aytsan kempir. Çaldın korgan öňü oýlu bola düşdü. Janagı qary kaynakana qaytyp jumşardy. Onu bir aytasyňby, eki aytsaňby, atam biçara çağılgan çartyldap, selik etse dele, katu şamal bolsa dele, atqa öňörüp, öňkürge alıp ketip galadyl da. Ottu ulu jagyp alıp, bıçagyn jerge sayıp koyup, Hudaýga sığınıp, esen amandygymy tilene berçi. Kayran atam, baladan köz katkan atam, jalgys tuyak dep gözümü karap çürüp ötpedi. Bala üçün adam ar demege barat eken da, balam botom dep çürüp ötet eken da adam. Onu bir aytasyňby, eki aytasyňby kempir. Adam turmak, parandalar menen can verdili balam dep çürüp ötet eken. Balam bar, balama barayın dep çıdadım da barına. Bolbosam niye? Dağ dile bala üçün mintip tırmalaňdap atabys. Oşo balam degen günde dele ıman ıskadı jok erkekte. Iman bar bile. İlgeri öňdü tüstü kız kırkın kelin kesekte kaltırba yaktap çıktın go ha? İmanı jok. Ya, ne degin bar kakşal, kayaktagyn aytıp. Şu otur nara. Bolbosa mına ataş kürek menen jatka çabam hazır. Gözlerinden çağır çıkkan çal ilgerki dımagına salıp tap berdi. Muny karasaň, kana çapçı? Agarim ne kılar ekem? Göynök görsen kıya ötpey. Agariçi, onun estesemçi, mına o tayagın menen koşu jardan arı türtübigin bar. Ataň oz gurayın, kakşal dese. Soğuştan kiyin bolsa, 30'dan aşkan jigit bolsam, kız kırkın, gelin kesek özü çakırsam, ne kılayın anan? Önden jö jalan kıya menen jaylonun ördöşünü artman kelip alırsa, hem ne kılayın ha? Har kimi serdemini aýty urdap çakırıp atsa, hem ne kılayın? Awuşkaga bul söz jakpaýdy. Göynök degen dile kıjırık kaynap çykçu. Göynöktör gödöründögü güldü tala bolçu. Aga bey joop büröni jolotpoýdy dagyle. Göynöktör kaçan ele güldü talaga aylanyp ketken. Elestesele türdü gül elesteydi. Kempirdiň gözüne şınkıldagan kız gelinler geldi. Bir darı, ayalı barbu debeyle seket baylarda aytıp, sayma sayıp, kol joğuluk belbo verip, göğsünün arkasından açık ile akmalap duruşçu. Kunacın gözün süzbösü buka jibin üzövi. Geber jalgız boylary açık ile yeldin gözünçe göğsünün arkasına uç kaşıp, çöp çavukta tanga mal kelgeni köp bolgan. Handayda ayıldağa kempir çaldar baş bolup, teskeri vurulup, jalgız boy eme murduna jıt kılıp tuğup alsın. Erkek çoktu emnesin, degendey unçukpay bari makul görüp, görmemişke salıp koyuşatyle. Onun tuğra, joşuy düşkön kempir moynuna ala süyledi. Gelişken aktiv elen, ar jakşına içik ton 5 mant körpö tebetey, kalpaktarda uşuk kolum menen jasaganda ayt, seni çakıytıp kana kigizetilem. Hayran gana koldarma. Oşon üçün seni tandap jürüp algamın da kempir. Hatta, bu dombu oqat kılıp jürüp, osurağıvız siňişip kalbadı. Awuşka sağımga gözün jump elesetip aldı. Kempir anda niçke, orta boylu, sozulgan, kaşıkdagı kara suuday kara torunun sulusu bolçu. Hemi çıkanakta çeyrek kara kempir boldu. Oşu soğuş maalında bir, keyin soğuş bütkönde selsebet kezinde ürün esebine jetpeyt dep, türmüge eki jol düşkönde uşu kempiri küdör üzböy jürüp kütüp baharına tüttü. Gelin kız atmaydın tüspölü tüzügün aktap çıktın ha, soğuna kaldım dep, ıman ıskatı jok. Emi oşu senikidele bir esepten tuğra, oşu soğuşu menen somolanyp kalgır. O zaman oşunday boldu. Kança kız gelin közü açık ketdi,
Çal çavırga kor bolup boy. Oşon aytsaň kempir. Oşondoy boldy. Iramatlyk beýişiň bolgur Stalin'din zamanında tartip güçtü ele ha. Uşu üýden taşyp işlegen seni kolhozyň üröni birtge jetmeýdi dep ele kamap ýibedibi? Kamaýtdy anan, karap oturap ele. Ondoy tartip bolsa hökümetin okaty ötöbi ha? Kamaş gerek ele. O menim ne dedim ha? Kamabasın dedim mi? Stalin deseli hatırlıp durasın da. Adamda bir süýletpey. O Kuday atqır ha? Emine? Stalinge je hükümetke men bir jol narazy boldum. Bu meni kamatyp ýydy dep ha? Men un çykpay turganda kakşal, sagaym ne jok kamatdy dep ha? Erkek degen erkek da. Bir de ölet, bir de tirilet. Ot keçpegen erkek da erkek be. Onun nesi var eken kakşal? Agari hazır jatkyra çabam seni. Degen çal janynda jatkan tabulgy tayagy menen tap berip kempirden kolun nukup aldy. Kar jaman katal çalnyň jini kaynap çykanyny görgen kempir unçukbay ekö saamga süýlebey terine mesele biri-birini iýlep atkanday jinleri menen ansaýyn katy ulap, çoýgulap, tartkyklap, ukalap girişdi. Kaçankı kızganyçy oýgongun kempirdiň gözleri kakanaqtap, awuşkanyn jini köýnöküldü tabasyna tiýişken kempirine kaynap, Stalin menen hökümetke akarat aýtkanyna koşul taşul terinin janyn çıgaramyjygy karmap çoýgulap, tartkyklap atyşyp, kıyla da özlerine gelişdi. Boldy emi. Muny iýley berip, nämirken maasy ultara turgansyp, andan köre ayran katyk atalaňan ap gel. Birden koy, jutal da jataly. Ha owa, boldy Kuday atkyrdyky. Muğun dele katyp kaldy. Kempir jygaç keselerge ayrany kömü katykdalgan atalany kuýup geldile, susagan çaly ekö aradan beri şypkap içip goýuşdy. Kempir, uşu ayran katyk açdy, kömü katyktaganyň jakşy da. Uma çaş bolaby, jarmaby, kesmebi, atalaby, içkende çeçekeň çeç bolugday katykdaýsyň. Çalnyň maktosyna kursant bolgan çykynykday kara kempir obdulup turup barıp dagy birden atala kuýup geldi. Azır katyktadyk dep ele ayrandy kymran kysır koşup epdemeý çalyp atışpaýby. Ayran katyk aşka katygyn köme kuýbasa kantip bolsun? Bali kempir, tuğra aýtdyň. Emi peşkedegi taşlar ısıp kalsa gerek. Şişkedegi eçkinin maýy menen külsüründe, glitserinde koşa al, maýlanaly, dedi çalı. Temirbeşte bayatağın beri turgan ısık taştardı orup çulgap, butuna, jam başına koygun çal, birtke kıntayıp dem algança jatıp, anan eçkinin maýy menen kempir ekö but kolun maýlap, maaslarını maýlap bütüp, koldorun araksamınga juup, gülsürüm menen ömür boyu jumuştan boşuluğun, oşudan terisi kuğdurap katıp, taram tamırları karaljyn tartıp kalgan koldorun şaşpay maýlaşdy. Günde uşu kaýdalanat. Gep kursadyle ilgerten jadylaryna jat bolup kalgan sözdör birok, ekö uşintip bojuraşkandan egerimde jaşpaýdy. İçkerige kempiri töşök salgany kirip getkende, çalı eşikке çıkıp darat alıp hazan aytıp geldi. Eskiligi jetken jay namazga şaşpay namaz okugan çal iliktirdi öçürüp paňyzdyn biligin jandyrdy. Kempir ömürü namaz okugan jok. Öz aytkanday namazı kökürögündile. Uşunday beýgam jaş ogu jetkenine razı bolgan kempir çal uykuga baş koyordu radiodan SSSR'din gimni kündögüde ele jaňyrdy. Союз нерушимых советских республик деп башталган СССРдин гимни таңгамал жаңырганда, анан түнү жатаарда сөзсүз уккан жарыктыктар үчүн мыйзам болчу. Качан гимн жаңырып бүткөндө өкмөткө, бережинге, элге журтка, бала бакырага бата тилеген кемпир чал келме келтирип, жууркандын үстүнөн тондорду жамынып бейкапар уйкуга кетишти. Күндө ушундай кайталанман бейгам жашоо кичине үйдө, дүйнөнүн бир бурчунда өкүм сүрүп турар эле.